Syaban sedang ya kene ka video ngashkwa ban pentep ya kitu ki ba pen create ya ki exam kam kum ki bank exam lane ki competitive exam lane kinu ru ki exam kam phila ban thet ya ki kot ki bangala ai hapo description phila ban shu click ya kitu ki link bat phila ban order ya kini ki kot ki ba bha bat ki ba yo haka dor ka batan pat phila ban pen create lane phila ban prepare ya kini ki exam kam lane kinu ki exam da ka ba pulih ya kini ki kot mi ki kam thamai naka Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited lane DFCCIL minta umpana April arhajar apoi kibon ki kam ki bami nakani ka DFCCIL minta umpana April arhajar apoi tambah hakani ka video ngan shu atang kini ki post ki ba ya habat gitu ki bala pas ya ka metric lani ka kelas 10 ki kerteng jeng kini ki post ki dai Junior Executive Operations and BD, Junior Executive Signal and Telecommunication, Junior Executive Electrical, pakai Junior Executive Mechanical. Kelas D lani ka tarik ke bakhat do bapila ban submit yaki applications jong phi kedai hau arpolai tarik ubanai me arhajar arpoi. Kitu ki bakwa ban apply yaki niki post jong ka DFCCIL pihak ban naik ka website kepada ka www.dfccil.com pila ban apply na do ka tarik arpsaw jong u benai April ba kelas date kadai apply tarik jong benai me arhajar apoi ki educational qualifications lani ki jingdon kam haba pi apply kini ki post DFCCIL ki long kumne ya ka post Junior Executive Operations and BD kabalat arspa arpsan lagi post pihak ban pendap ya ka metric ba pidon kam 100% lane kam tam ya ka 100% haki marks ba pihak ban pendap minimum ars 6 haka completed act apprenticeship lane ka ITI haka no ka trade da ka bayo 100% lane kam tam ya ka 100% haki marks lane pilaru bandai ubala pas ya ka bachelors lane graduate naka college ya ka post Junior Executive Signal and Telecommunication part kabalat sispa sa pusan teligi post pihak ban pendap ya ka metric da ka bayo 100% lani khamtam ya ka 100% haki marks ba pideru ban pendap minimum ars 6 haka completed act apprenticeship lani ka ITI haka trade electronics lani ka communication lani information technology lani TV and radio lani electronic instrumentation lani industrial electronics lani applied electronics lani digital electronics lani power electronics lani computer networking lani data networking da ka bayo 100% lani khamtam ya 100% haki marks ya ka post Junior Executive Electrical part kabalat sispa la kusan lagi post hiaban pendap ya ka metric da ka bapas 100% ki marks lani khamtam ya ka 100% bat pideru ban pendap ars 6 minimum haka completed act apprenticeship lani ka ITI haka trade electrical lani electrician lani wireman lani electronics da ka bapas 100% lani khamtam ya ka 100% haki marks bat khado ya ka post Junior Executive Mechanical kabalat khat saw lagi post pihak ban pendap ya ka metric nakabayo 100% ki marks lani khamtam ya ka 100% bat pihak ban pendap minimum ars 6 haka completed act apprenticeship lani ka ITI haka trade fitter lani electrician lani motor mechanic lani electronics and instrumentation nakabayo 100% lani khamtam ya ka 100% ki marks bantip susu sipang kini ki post kumno ban apply pat kumno banyak saprang porbapi apply kini ki post lani pikwa bantip shano ki jaka balat kini ki kampus sngobha download ya ka official notification ka bala pelat na kani ka office DFCCIL ka bala ai hapo description jang kani ka video